300 विद्यार्थ्यांनी आयतारा जीट आणि नीटच्यो परीक्षा दिल्यो। मडगावच्या दामोदर कॉमर्स कॉलेजीत परीक्षा दिवपाची व्यवस्था केल्ली। हाचे आदी काय विरोधी पक्षांनी कोविडच्या काळात ह्यो परीक्षा घेवचे न्हू म्हण विरोध केल्लो, पण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तांचे मुखार दिमी मारिनासतना सगळे तरेच्यो सुविधा मेळोवन दिवन परीक्षा घेवपाचो निर्णय घेतलेलो। आयतारा मडगावच्या केंद्रात 70 चले आणि 203 चलयो मेळून 300 विद्यार्थ्यांनी NEET आणि JEET परीक्षा दिल्यो। सॅनिटायझिंग, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्कांचो योग्य वापर ह्या वेळार जाल्लो दिश्टी पडलो। तशीच विद्यार्थ्यांक कॉलेजीच्या व्यवस्थापनान व्यवस्थित मार्गदर्शनय केलें। परीक्षांची पूर्व तयारीची माहिती दिता कॉलेजीची प्रिन्सिपल प्रीता मल्ल्या। This is Vidya Vikas Mandal, Sri Damodar College of Commerce and Economics. This center, there are 300 students for the NEET exam. The exam will begin at 2 o'clock. It is from 2 o'clock to 5 o'clock. But we have because of the social distancing and all the various norms, students have been asked to report from 11 o'clock. So students are entering, they are being checked, frisked, and they are being taken to the rooms. So everything is proceeding as per procedure now. गोवा 365 खातीर मडगावच्यान संदीप तुयेंकार।